Mwaramutse tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 umunsi mwiza w'ubwigenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa aho muri Kongo yirizina bagize umunsi w'ubwigenge abenshi bakaba babonye ikiruhuko. Urugamba rwo nago rwigeze ruhabaho guhagarara, abasirikare ku mirongo imbere ku rugamba nago bigeze baruhuka, baracyakotsorana ku rwego remereye. Mama 23 ikomeje guhangana na RDC ndetse na wazalendo mu nguni zitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyaruguru mu gice kigana muri RUBAYA, mu nzira zigana muri RUBAYA uturutse mu bice by'epfo ari kugana Walikare, abazalendo na RDC basizoye wagomba kurangiza M23 ku munsi wa tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 ku masaha y'ikigoroba humvikanye urugamba rutoroshye cyane rwari rugeze Avyangungu, ndetse abasirikari bawazalendo na RDC barongera batangiza indi axe yo muri Luke ngo nabo bakomeze batere binjire imirongo y'imbere mpaka bajegeze M23. Muzatunguye benshi mu buryo budasanzwe n'uburyo imirwano yaje kugendamo, ndetse RDC igakomeza kugaragaza kiri kurusha imbaraga M23 mu nzira zigana Ngungu ndetse na RUBAYA. Umuhanda nyirizina uturuka ku birindo bya RDC turutse inyuma baza basatira Ngungu na RUBAYA. M23 yagaritse imbunda za rutura ku misozi iteganye n'izi nzatuka mu RDC bakomeza guhangana nabo. RDC nabo kugira ngo batere imbere bakomeje kwerekeza Ngungu biba igikorwa kitoroshye, basanga M23 yihagazeho. Kumbi mase mugoroba bwana Maresto wo muri RDC yahamagaye ikisangani ngo batange l'envol y'indege ya pilote baje barasa muri position ya M23 namara kurasa kuri position ya M23 yashyize izo mbunda za rutangira imbere ya RDC ngo RDC iraza kunanirwa iburu kwikomeza kurwana yerekeza imbere muri RUBAYA. Hari ikintu M23 yakoze kuri RUBAYA gikomeje gutuma benshi batekereza ko nubundi kabone nubwo bafata Ngungu kwinjira muri RUBAYA aho bishobora kugorana cyane. Amakuru yemeza ko ubu RUBAYA izengurutswe n'imikandara 3 y'abasirikari, basangiye imikandara 3 uturutse muri RUBAYA. Hari abazengurutse RUBAYA centre ndetse n'ikirombe cya RUBAYA. Inyuma yaho irindi tsinda ry'abasirikari bazengurutse uwo mujyi ndetse n'icyo kirombe. Nanone kandi mu bice bigana ku Kanyaru akaba ari abandi basirikari benshi ba M23 no bazengurutsa ku gace. Ucitse umurongo wa mbere wa kabiri ushobora guhita kurangiza, wacika wa kabiri wa gatatu nawe ukakurangiza, bivuze ko imirongo yose ka 3 udashobora gupfa kuyicika muri kwinjira indani muri RUBAYA centre cyangwa se ku kirombe cya RUBAYA ngo bikunde. Ubu buryo M23 yavuze neza yuko kora ikitwa suckering ku gace katayikagarirwa na RDC bizarinda cyane cyane ko nta nguni nimwe RDC ngo yanyuramo ngo itowere yinjira muri RUBAYA. Gusa dore aho bibera umwako. RDC akenshi urugamba rwo kuriterera runaniranye itayitabaza drone zabo. Ahangaha ho bicuba guta bihindura isura mu gihe RDC yazana drone ikarasa kuri iyo mirongo y'ingenzi cyane ya M23 nyuma kuharasa bikarangira RDC na wazalendo bahise baca muri izo nzira zaharuwe na drone ku buryo n'ubundi ushobora guhita borohera cyane cyane gukora iyo bikorwa by'intambara binjira muri RUBAYA. Ariyo mpamvu kuri ngo hatangiye guhamagarwa ngo drone zitanga l'envol kuri iyi mirwano iremereye hagati ya RDC wazalendo ndetse barwana na M23 ngo barebe ko batatakariza ibaba, barebe ko bakomeza kwihagararaho ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se mu mirwano barimo guhangana nayo. Ni mirwano ino kugera mu gice cyo muri Kalehe, aho ibice bituye muri Kalehe hafi ya ngaho za Minova bumva ibintu biturika muri Masisi, mu gihe umuhanda nanone uturuka muri Goma Sake Masisi cyangwa se RUBAYA nawo usa nkaho ngo uyu munsi udatekanye 100% kuko ikangwa cyane cyane bitere buturutse ku bazalendo ndetse n'inkumirizi zabo mu gukumira ko M23 yakomeza kubona imbaraga cyangwa se umusada winjira muri RUBAYA mu buryo bworoshye. Abazalendo bakabasha gutangira kugaragura imodoka zinyura muri izo nzira, navyo bamwe akavuga yuko ari igikorwa cyaba cyapanzwe mu buryo bwa rutura, cyangwa se RDC ikazana abakomanda bayo bagenda bamanuka ku mirongo ikomeye cyane bavuye mu zindege cyangwa se za drone zigakora ibikorwa za gisirikare. Aha kwemeza ngo baragenda gutya ratazi kwa twibeshye amasari imbere saratubwira neza kuko uko bigaragara M23 isa koko ni yasumbirijwe kuri yo budasanzwe muri ako gace, ariko nayo ikavuga ko irakomeza kwihagararaho izi neza bihanganye nabo icyo bashaka kandi nayo ititeguye kugitanga
M23 ntiteguye gutakaza ako gace uko bizagenda kose, kuva iteguye kugatakaza rero igomba kukarinda ikakarindisha ibishoboka byose, ibyo benshi batekereza n'ibyo badatekereza. Ubushobozi M23 ifite bwose igomba kubukoresha kugira ngo irinde ako gace kitekwigarurirwa na FARDC. Tukivuga ariko ku by'imirwano nyirizina mu gice cya Minembwe, naho umurwano urakomeje. Wazalendo biravuga yuko yaturutse muri Bidegu ishaka kwambukiranya inzira igana mu gace kari epfo gato ya Madegu Centre, aharihutse kuraswa na Sasukoyi, aho Sukoyi yasutse ibisasu biremereye. Amakuru atangazwa arimeza ko abarwanyi b'Abazalendo bari gushaka kunyura muri iyo nzira bahuye na ambuscade ya M23 twirwaneho, baryamiye amajanja bavuga ko agomba kurinda Minembwe Centre iri rwagati, mu gihe abona ko agace kose gasa n'akazengurutswe na FARDC ndetse na Abazalendo, kongeho n'abacancuro wa FDNB nubanga basikari b'igihugu cy'u Burundi n'abacancuro muri Burakoda. Mu gihe ako gace kazengurutswe n'izo mbaraga, M23 kabidafite uburyo bwo gukureka kutakaza Minembwe, ngo yemeye cyane cyane kurwana, ariko ibanze yatega uduco cyangwa se kuryama bitsinge abasigaye FARDC nabo baza giturumbuko ngo bazi neza ngo kwerekera imbere, bagitabura n'umutego ukomeye cyane wa M23, bagihita basubiza inyuma mu gihe bayishe mu benshi. Nanone iyi ambuscade yabaye ku munsi wa tariki 29 amasaha y'ikiguruba, yabaye imwe muri za mbushi zikomeye cyane zabaye kuri FARDC mu gihe cyose bagerageje gutera Minembwe Centre ngo aribe ko bayigarurira. Ntibizwi neza niba imirwano yabera muri Minembwe cyangwa se M23 ishobora kugarukana imbaraga zasanzwe cyo kwita comeback, igasubiza inyuma FARDC bakajya kurwana mu bice bigana Poezelo, Rwisankuku cyangwa se ahandi muri rusange. Nyamara rero Abafaransa ni bamwe mu bantu b'ingenzi cyane no gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego ngize ngo Abafaransa, byuka ko mu minsi yashize igihugu cy'Ubufaransa cyagaragaje ko ibibazo byinshi byibasiye uburasirazuba bwa Repubulika ya Kongo biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ufaransa bwabaye nk'igihugu cy'Ububirigi, uburyo nacyo kivuga kuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ufaransa rero uherutse nanone kwemeza nanone amakuru yuko Kongo ngifite uburenganzira bwo kwirwanaho, ni igihe Ubufaransa bwakanaga amakuru yavugaga yuko hari abasirikari babwo bari kurwana ku ruhande rwa M23 muri Minembwe. Ayo makuru Ufaransa bwese buyamagana, uvuga ko ibyo ari ikinyoma, umwanya bahagaze utigeze uhinduka ari umwanya wo gushyigikira leta ya Kongo, kurengera ubusugire bwayo ndetse n'ubudangarwa bwayo, kandi bagasanga ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwa Repubulika ya Kongo byihuse. Rero n'uyu munsi France yongeye kugaruka isa nkaho itunga agatoki ngo abarenga ku mahame y'ikiremwa muntu, by'umwihariko abana. Byibuke ko iyo mu ntambara ibikorwa byitwa iby'ubutabazi, kurenga kurenganzira bwa muntu, gukomeza gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga, bikomeje kandi gakomeza hari uburyo bw'ibiganiro nk'ubu ngubu bwakozwe hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda na M23. Icyo gihe bikagaragazwa cyane cyane Leta Zunze Amerika ko hari abari kurenga ku gahenge k'amahoro, bagakomeza gukora ibikorwa z'intambara, kandi abo ngabo bakaba atari Kongo. Bishobora guhita byemerwa yuko noneho gahunda ihari isigaye ariyo kubarasa abo bita umwanzi wa Kongo Kinshasa, ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo kabyatangira kubana isereri M23, bitewe n'ibirego bikarishye cyane kandi bikomeje gushyirwa kuri M23 birimo n'ibyohonyora uburenganzira bwa muntu. Benshi bashimana cyane cyane ko igihe kisura kuzagera ugasanga bikomeje gutyo. M23 yiswe umutwe w'iterabwoba nk'uko uhamagarira amahanga kuza kurwanya ngo bakore ibitero bitandukanye cyane kuri M23. Hanyuma Repubulika ya Kongo ngo ibyayivuzweho bimwe mu bibazo bikomeye byagaragajwe mu nama y'umuryango w'abibumbye ushinzwe umutekano. Mu nama yari igamije kuzirikana ku kibazo cy'abana bari guhura n'intambara mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ufaransa bwongeye kwemeza ko bwiyemeje kurengera abana, bunagaragaza uburyo bwo gukurikirana ibikorwa bikomeye by'urugomo bikorerwa abana cyane cyane muri Kongo Kinshasa, aho imyitwarire y'abitwaje intwaro yo mu gihugu, imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu ndetse n'iy'amahanga ngirimo kwitwara nabi kuri icyo kibazo. Ntabwo ari ingabo za leta ya Kongo zishinzwe kwibasira abana batoya, ahubwo Ufaransa bwibasira imitwe ngo y'abakongomani yitwara ikinyeshyamba n'imitwe y'abanyamahanga. Avuze imitwe y'abakongomani nka Kodeko ndetse n'imitwe itandukanye nk'iza Wazalendo, nubwo idakunze gushinjwa ibyo, ariko imitwe y'abanyamahanga harimo nka ADF ndetse na M23. ADF ituruka mu Uganda, M23 bakavuga yuko iva mu Rwanda, nubwo yivuga ko atari impamo, atari ukuri. Ndetse mu kibazo cy'umutekano kirushaho kwiyongera muri Burasirazuba bw'igihugu bitewe n'inyeshyamba za M23 ngo zigenzura uduce tunini tw'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo nk'uko France cyangwa se igihugu cy'Ubufaransa cyabivuze.
mu ijambo rye mu nama y'umutekano intumwa ihoraho y'Ubufaransa mu muryango w'abibumbye Jérôme Bonafont yavuze ko raporo iheruka yakozwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye itanga ishusho iteye ubwoba y'uko ibintu bimeze kuri terrain kandi bishobora gukomeza kuba bibi cyane ku buryo budasanzwe. Nk'uko uyu mudiplomate w'Ubufaransa abivuga, iyo raporo igaragaza ukuri gukomeye ariko ku byabaye ingano y'ibyaha bikomeye bikorerwa abana ntabwo yigeze itangazwa ingano yabyo. Yanashimangiye ko ku nshuro ya mbere ingabo za leta arizo zikora ngo nanone kandi bya byinshi bikorerwa abana, nawe atunga toki ibizi ingabo za leta Kongo ko nazo atari shyashya zikora ibya byinshi. Ufaransa kandi bwashimangiye akamaro k'uburyo bwo gukurikirana no gutanga raporo MRM nk'igikoresho cy'ingenzi cyane mu kumenya no kwandika ibyaha bikorerwa abana mu bihe by'intambara kugira ngo ababikora babiryozwe muri rusange. Jérôme Bonafont yongeye gushimangira ko Paris ishyigikira ubu buryo binyuze mu nkunga yo gukubushyira mu bikorwa na UNICEF cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abana bakomeje kwibasirwa cyane n'ihohoterwa rikorwa n'imitwe yitwaje intwaro yitwara gisirikare. Mu burasirazuba bwa Kongo abana bakomeje kwibasirwa n'ihohoterwa rikorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ibyaha byanditswe kandi bivuga yuko ari ibyaha bibi cyane mu bwicanyi, gufata ku ngufu, kujyanwa mu gisirikare ku ngufu n'ibindi. Uretse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uhagarariye Ufaransa yanavuze ku bindi bibazo biteye impungenge cyane cyane muri Ukraine ihanganye n'intambara y'Uburusiya ndetse muri Palestine, muri Haiti n'ahandi. Binumvikana cyane cyane ko Ufaransa bwatangiye kongera buhagurutsa dosiye yo kwitabwaho cyane cyane kurinda abagore n'abana muri intambara ikomeje kuri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Kongo. Nabyo benshi bibaza ngo none ubwo umwanzuro wundi uzaba uwuhe mu gihe Abafaransa bavuga kurya gasanga bagaragaza neza ko biteguye gukora ibishoboka byose ngo barengere abasivili. Yitwa Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda. Yari mu Faransa aho yanagiye gusura urwibutso ruherutse gutawa na Perezida Paul Kagame nunamira inzirakarengane za Jenoside yakorewe Abatutsi. Patrick Nduhungirehe yahise ahura Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yahuye nanone n'ikinyamakuru France 24 maze baganira ku ngingo zitandukanye. We n'uwo munyamakuru bavuga ku ngingo zitandukanye, aho Nduhungirehe yashinje Kongo ko mu kuba Kongo yajyanye u Rwanda muri ICJ ari ukwigira ikintu nyinshi kandi aribo bagashoza ntambara, ari bakora Jenoside bafatanije n'aba FDLR kwiba amacakubiri mu karere ndetse n'ibindi. Ibyo birego kubishinja u Rwanda no kugita bagaseka kuko nta hantu byafata u Rwanda. U Rwanda ntanze akarengane rimwe rwishe muri Kongo. Ibyo bivuga byose ni ikinyoma gukeretse FDLR na Kongo bakora. Kumva amagambo gake ya Olivier Nduhungirehe mbone garuka kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba n'iri kuhabera. Mwese muraho mbaye mukaze kuri France 24. Uyu munsi dufite umushyitsi, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ni Olivier Nduhungirehe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wakoze kwana natwe, mwakoze kungira. Mu myaka misi gusa ishize mwasinye amasezerano hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda. Nyuma bemeje ba perezida banyu na Perezida Trump i Washington mu kuboza, ariko nyuma y'umwaka y'amasezerano nk'uko bivugwa n'inzego nkuru za Amerika ntabwo ari gushyirwa mu bikorwa. Numwa idasanzwe ya guverinoma Trump yabwiye inama y'umutekano ya Loni mu minsi mike ishize ko cyane cyane igice cy'umutekano kidashyirwa mu bikorwa. Ubona ute iki gitekerezo cyakozwe na guverinoma Trump? Urakoze cyane. Mu by'ukuri twasinye aya masezerano ya Washington ku itariki 27 Kamena. Igice cy'ingenzi cyayo cyari igitekerezo cy'ibikorwa byo guhashya umutwe FDLR wakoze Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse natwe tukavana ingamba z'ubwirinzi zacu. Kandi ufite ukuri, aya masezerano ntabwo yashyizwe mu bikorwa kubera ikintu kimwe gusa, ni ubushake buke bwa politike bwa leta ya Kinshasa, cyane cyane guhagarika imirwano nk'uko tubivuga. Ibitero by'indege bya pilote byarushijeho gukaza umurego nyuma yo gusinya amasezerano ya Washington. Hanyuma ikintu cya kabiri ni gutarandura FDLR ikora itsembabwoko, aho kugira ngo barandure uyu mutwe wa FDLR. Leta ya Tshisekedi mu by'ukuri yagiye itanga intwaro, amasasu menshi kuri FDLR
ariko banategura FDLR n'abanyapolitiki bamwe muri bo babahanga mu Faransa nk'urugero Jean Habyarimana Umuhungu wahoze ari perezida. Iki nicyo kibazo nyamukuru iri mu nzira yo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ubwo ubutegetsi bwa Trump bubona ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana ibibazo bikomeye, niba urebye ibyo bakoze mu mezi ashize, cyane cyane ibihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda muri Werurwe mu minsi mike ishize, bafatira ibihano uruganda rukora rutunganya zahabu, kandi umunyamabanga wa leta ya Amerika amakuru biyo yabwiye inteko ishinga amategeko mu ntangiriro z'ukwa gatandatu ko bizeye ko bazakurikiza amategeko hagati cyangwa se kuva u Rwanda zavana ingabo zarwo muri Kongo mu kwezi kwa karindwi nk'uko yabivuze. Hari ingabo z'u Rwanda 6,000 kugeza kuri 7 koroni bivuga. Ese mugiye kuvana izo ngabo muri Kongo koko? Kuri icyo gihe cyavuzwe umunyamabanga wa leta zunze za Amerika, mbere na mbere nta tariki ntarengwa yatanzwe na leta zunze za Amerika, ni twebwe u Rwanda mu rwego rwo kwihutisha ishyirwa ku bikorwa ry'amasezerano ya Washington yo kugarura amahoro n'iterambere, twatanze uburyo bwo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo twiyemeje. Birumvikana ko hari igice cy'u Rwanda kigomba kuzavana ingamba z'ubwirinzi zacu, ariko icyo twari turimo tuvugana n'ubuhuza bwa leta zunze za Amerika, hari ku rundi ruhande rwa Kongo rufite inshingano zo kubanza guhagarika imirwano, ariko siko bimeze. Icya kabiri bagakuraho umutwe FDLR wakoze tsembabwoko genocide yakorewe abatutsi. Ku itariki ya 5 Kamena amakuru yabwiye komite y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze za Amerika ko u Rwanda rurimo gushyira mu bikorwa ibyo ari byo byose rwiyemeje, ariko ngo ntabihagije. Ariko se yavuze ngo yavuze iki ku rundi ruhande? Kubera ku rundi ruhande nta kintu na kimwe rwigeze rukora mu gushyira mu bikorwa y'amasezerano. Bityo rero amasezerano asinywa n'ibice n'impande ebyiri, ntabwo ari u Rwanda gusa. Kandi wumvise icyumweru gishize mu by'ukuri kuwa gatanu Mossad Barose mu kanama k'umutekano ka Loni avuga ko leta ya Kongo ntacyo yakoze ngo ihagarike FDLR. Ikibazo cyanjye niba guverinoma ya Kongo idashyize mu bikorwa igice cy'icya CONOPS, kuki twebwe dufatira ibihano bafatira ibihano uruhande rumwe gusa? Kubera ko Amerika ibona ko ari mwebwe nyirabayazana w'ibibazo, niyo mpamvu bigaragara. Nta gihano baha Kongo, sibyo? Yego, u Rwanda gusa, ingabo, abayobozi bakuru cyane, ndashaka kuvuga ko bizeye ko ari mwebwe mpamvu nyamukuru ituma ibi bidakorwa. Twasinye amasezerano, watangiye uvuga amasezerano yo ku ya 27 Kamena. Ayo masezerano ntabwo yari yerekeye u Rwanda gusa, sari amasezerano hagati y'ibice bibiri, Kongo kurandura FDLR, u Rwanda narwo rukavana ingamba z'ubwirinzi zarwo. Ndavyumva. Kuwa gatanu rero ushize Amerika yavuze ko guverinoma ya Kongo itarangije FDLR. Kuri twebwe rero twababajwe cyane n'ubugizi bwa Amerika burimo kubogama, kuko iyo dufite amasezerano ya babiri yasinywe n'impande ebyiri agomba kwitabwaho. Hanyuma mbere ya byose Kongo niyo amasezerano yo guhagarika imirwano, hagize abasivile benshi bishwe barimo n'umukozi w'ubutabazi w'Ufaransa ku ya 11 Werurwe Karine Poisset wakoraga UNICEF, wishwe n'indege zitagira pilote na guverinoma ya Kongo. Hanyuma kandi muri Mutarama mu kigo cya Masisi Mushaki hari ibitero byinshi bya drone zitagira pilote binanyuje n'itegeko ryo guhagarika imirwano. None se ni bangahe bahowe n'ibi bitero cyangwa se bazize bino bitero b'abasivili ngo byerekane ko Kongo ikeneye gushyirwa mu bikorwa ibingibi? Rero nkurikije ibyo urimo kuvuga, ingabo z'u Rwanda 600 cyangwa se 7 ziri ku butaka bwa Kongo ntizava muri bya bice hagati y'ukwezi kwa karindwi niba ntabwo hagarika imirwano kubayo, kandi niba nta kindi gikorwa cyo kurwanya FDLR kibayo. Nibyo nakubwiye ko ari amasezerano. Rero nta kibazo, amasezerano impande zombi zigomba kugira icyo ziyakoraho. Ntabwo ari amasezerano y'uruhande rumwe u Rwanda rutasinye amasezerano rwonyine. Twasinye amasezerano na Kongo tifashijwe n'umuhuza ari wa Amerika, kandi ubwo tuvuga
ubwo tuvuga Mark Rubio yavuze ko u Rwanda rurimo gushyira mu bikorwa igice cy'amasezerano kubera ko mwahanwe. Oya twabikoze kuko dushaka amahoro. Ariko nk'uko bivuze abaye ibihano. Heruka uruganda rwanyu rwafatiwe ibihano rutunganya petrol uruganda rwa Gasabo ka 25 Kamena. Minisitiri Ntwari yavuze ko u Rwanda rwemeje ko byibuze ibiro 60 za zahabu bifite agaciro ka miliyoni z'amadolari zatwawe. Perezida wanyu yavuze ko ibihano yavuze ibingiye bivuze mu kwa gatatu nyuma y'ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda ngo byari gitutsi. Rero Amerika ikomeje kongera ibihano. Mivuga gute? Perezida wanyu yabyita igitutsi. Wavuze ko Amerika ibogamye nawe. Yego barabogamye kuko mbere na mbere none se ni gute wakwizera umuhuza ubogamye? Icyo nicyo kibazo cyanjye. Twiringira amahoro, turizera kuko dukeneye amahoro mu karere, kandi twatanze igitekerezo gifatika cyo kwihutisha ibyo twumvikanyeho. Ariko twe ku rundi ruhande turimo tubwira abunzi aribo ba Amerika, umuhuza Amerika, ko twasinye amasezerano n'urundi ruhande rwa Kongo rwiyemeje guhagarika intambara ndetse no guhagarika FDLR. Ntushobora kugira amahoro uruhande rumwe gusa kurushyira mu bikorwa ayo masezerano. Ubonetse ibintu bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe rwose. Kw'ibyo bihano mbere na mbere nta karengane n'uruhande rumwe kandi nta n'umusaruro bitanga. Rero kandi si inshingano y'umuhuza gufata ibihano, kandi iyo umuhuza ari wo gufata ibihano afata ibihano ku ruhande rumwe bishobora gutera imbaraga urundi ruhande. Urabizi nkuko tubivuga ubu ibitero zagabwe ku banyamurenge n'ibitero zagabwe ku ngabo za M23 binyonije n'amasezerano no guhagarika imirwano. Byariyongereye kuko Perezida Tshisekedi akomeje gutinyuka no kubera ivyo bihano za Amerika. Rero ibi nakaga cyane gukomeza muri iyi nzira. Tugomba kwicara ku meza hanyuma uruhande rugashyira mu bikorwa igice cyarwo cy'amasezerano. Mu kiganiro na Jeune Afrique mu mezi make yashize, Perezida wanyu yanenze ibihano nk'uko nabivuze, ariko asa naho ashaka kuvuga ko hari izindi mpamvu zimwe na zimwe zatumye ibihano bifatirwa u Rwanda gusa. Ntabwo ngiye kubijyamo byose, ariko birumvikana ko hari igitekerezo kiri Kigali, mbwire niba nibeshye, ko hari amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika na Kongo, wenda mu rwego rw'ubucukuzi bw'agaciro, wenda se muri Burasirazuba bw'igihugu, ariko wenda no hanze yako, bishobora gufasha gusobanura impamvu Amerika ikomeretsa u Rwanda. Ibyo byaba arizo? Ibi nibyo bitekerezo mufite? Oya, si twe tubibona, ntabwo ari twe tubibona tubivuga, ariko ndakubaza mwizera ko hari amasezerano amwe arimo kwanduza icyemezo cya Amerika? Twemera ko atari bisanzwe ko Amerika ijya ku ruhande rumwe ikemera ko Kongo itashyize mu bikorwa uruhande rwo gusenya FDLR, tutibagiwe no guhagarika intambara, ibitero za drone, kuko Amerika nayo yemeye ko, ariko bivuze ko ari bisanzwe. Si bisanzwe ku ruhande rumwe, niba nshobora kubyumva simbizi, ibyo nibizabo kubisubiza ibyo bibazo. Ariko kuri twebwe ntushobora kubona amahoro uhijyana uruhande rumwe mu buryo butari bwo, wibagiwe urundi ruhande mu z'ukuri ari rwo rutashyize mu bikorwa ibyo rwiyemeje. Ikibazo cya nyuma, kwa 26 Kamena, Repubulika Iharanira Kongo yatanze ikirego ku Rwanda imbere y'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera, ishinja u Rwanda kuba rwaragize uruhare mu bikorwa bya jenoside byo kwica abantu muri Burasirazuba bwa Kongo kuva mu 1996. Si ubwa mbere n'ubwa gatatu ndiza kuri Repubulika Iharanira Kongo irega u Rwanda imbere ya runo rukiko rwa ICJ. Ubu murabyifatamo gute? Ibi ni ukwibeshya cyane. Ni ubutabera ariko? Oya, inama yari ya politiki ya Kongo. Ninde se ukorana n'umutwe w'ubwicanyi witwa FDLR? Ni Perezida Tshisekedi na leta ye. Ninde se wabiteye? Ariko ibyo arabihakana. Ntabwo babihakana. Birumvikana ko babyanze, barabihakanye, bagaragaje neza ko bagiye kuyisenya. Ko ntibayisenye. Twatangiye ikiganiro tuvuga ku gushyira mu bikorwa amasezerano. Icy'ingenzi cya Kongo ari ugusenya FDLR, kandi turabizi. Reka dusubire kuri ICJ. Icya mbere, ninde ukorana n'abajenosideri?
ni leta ya Kongo. Icya kabiri, ninde uri kwica abasivile abanyamurenge? Ni leta ya Tshisekedi. Ninde urimo gukwirakwiza amagambo y'urwango abanyamurenge b'abakongomani, abatutsi b'abakongomani? Nta nafite isano na Perezida Tshisekedi. Hari umuntu wahoze ari umuvugizi w'ingabo Sylvain Kenge. Kandi ninde se urimo gukorana n'imitwe y'abagizi ba nabi nka wazalendo, urimo kuzana abacanshuro? Ni gute wahonyora uburenganzira bw'ibanze bwa muntu buri munsi ukigira nkaho uri gutanga ikirego ku rundi ruhande? Uko byagenda kose sinshobora kujya muri urwo rubanza, hari ibibazo by'ubushobozi, ariko ibi bizasuzumwa n'abayobozi bacu rwose. Urakoze cyane Bwana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kuba wabanye natwe kuri France 24. Mwakoze namwe kudukurikirana, mukomeze kugira byiza. Na Rubaya hari n'ahandi ahantu hakomeje kuba igitutu cy'intambara, ni bimeze nabi cyane mu gace ka Kasenyi na Luke mu murenge wa Osobanyungu, aho hari impande zirwana zikomeje gutera impungenge nyinshi ku baturage. Muri ibi byerekezo bigana Kasenyi na Luke, abasikari ba wazalendo ndetse na RDC barimo gushaka gufata iranguni ngo ariyo bakoresha nanone bagende muri aksi ebyiri zose zisatira icyerekezo kigana Rubaya. Bamwe mu gice cya ruguru uva muri kira cyerekezo cya Kasenyi na Luke, abandi epfo ariya bari gukorera nyine ugana Ngungu, hanyuma azahurizerwa gati batera indani nyirizina mu bice birimo M23 bayambure agace ka Rubaya. Nicyo kintu cy'ingenzi cyane bashaka kugera. Byongeye kandi imirwano yavuzwe kwa gatanu mu duce twa Mijenze no mu gace ka Warikale muri Bibwe, itsinda rya Basari Mukoto naryo ngo riri muri Masisi havuzwemo imirwano itoroshye. Izi mvururu zikomeye zigaragaza ko imirwano iri mu karere mu buryo bwagutse, kuko atari muri gace kagana kuri Rubaya honyine. Nawe tekereza muri Bibwe ho muri Warikale, ndetse ukagarabona yuko imirwano irimo gukubitana. Gusa muri kira gace kabibweho bivuga ko M23 ariyo yateye mu birindiro bya wazalendo ikaza gukoresha imbaraga ziremereye kikocinga ndetse bisubiza inyuma M23, ariko kugeza na n'uyu munsi bavuga ko ibintu byarangiye, kuko M23 nayo ibigishaka kuza gufata iyi position irimo wazalendo muri Bibwe, kuko ni position y'ingenzi cyane kuri M23 mu gishaka gufata ziranzira zose ituruka muri Warikare ziza muri Masisi ishobora kubangamira umutekano ngo wice cyangwa se position zigenzurwa na M23. Anga niyo mpamvu bakomeza gabitero iremere cyane kuri wazalendo nayo ibamba bitewe n'imbaraga ziri inyuma. Amakuru yemeza yuko abarimo Blackwater barimo gutanga umusada bwiseke FARDC mu buryo bw'ubwenge cyane. Hanyuma dukomeje ibindi bivugwa, haravugwa yuko kubijyanye n'ubutabazi kongera kubura kw'imirwano byahungabanije cyane ubuzima bw'abaturage. Kuva mu nezi cyumwe gishize hagaragaye abantu benshi bimuka mu duce twagizweho ingaruka. Imiryango yose yahunze imidugudu yahuye n'imirwano ihungira ahantu afatwa nkaho hari umutekano, ariko kuri ubu n'ubundi ubuzima bwabo bukaba bugikomeje kuba ikibazo. Kwiyongera gushya kw'abaturage birushaho kuba bibi cyane muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage b'abasivili bahora bafatwa mu mitego n'urugomero rw'intambara zitwaje intwaro mu bice babaturutsemo ndetse nabo babagiye. Izi ntambara zirimo kuba kandi mu buryo bwihariye. Kwa gatandatu tariki 27 Kamena hizijwe isabukuru ya mbere y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda, azwi nk'amasezerano ya Washington. Aya masezerano yagamije by'umwihariko kugabanya ibibazo by'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo. Urabizi neza ko nubwo yasinywe ku itariki y'ukwezi kwa 12 imbere yaho tariki 27 Kamena ariho yarabanje gushyirwaho umukono n'agize impande zombi, aza gushyirwaho umukono bwanya na Perezida. Nyuma y'umwaka umwe rero imirwano ikomeje mu karere ka Masisi garagaza imbogamizi zikomeye zigihari mu kugarura amahoro muri ako karere, nubwo hari intambwe yatangajwe n'ihuriro rya FARDC wazalendo. Ibintu cyakomeje kugaragara nabi aho imirwano ikomeje kandi abaturage b'abasivili bagahura n'ingaruka zikomeye cyane kubw'ibitero. Muri Lumbisi tugiye muri Kivu y'Amajyepfo naho haravugwa ibyitwa imirwano cyangwa se ibitero biremereye cyane. Ibi byasize bamwe mu baturage inzu zabo zitwitswe, hanyuma ngo M23 ikavanwa muri Lumbisi, wazalendo ikazikajya muri Lumbisi, akaribo ko ikagenzurira umutekano kuri uyu munsi bari kuhagenzura mu buryo bwuzuye. Ni nyuma y'ibihe bikomeye cyane byabayemo intambara. Dore itangazo ryatangajwe na IC23 kubinyuza muri Lawrence Kanyoka, yagize ati ku cyumweru tariki 28 Kamena 2026 hagana saa 10
n'ebyiri z'umugoroba ingabo za leta ya Kinshasa zatwitse amazu menshi y'abaturage ilumbisi nyuma yo kibasira ku buryo butunguranye ako gace. Imiryango yose yahuye n'ibizago bikomeye, inzu zigwa mu nkongi z'imicyo ziterwa inkongi z'imiriro muri iki gitero cy'ubugome bukabije cyakozwe na leta ngo ya Kinshasa n'iruro ryayo. AFC batiyongeye kwemeza ko iyemeza kurinda no kurengera abasivile ku gitero cyari cyo cyose mu gihe yita ku baturage ba Kongo, kandi gamagara umuryango mpuzamahanga ndetse abakongomani bose kwamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, guhamagara n'abahuza amasezerano y'amahoro kugira ngo birebere ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri aya mashusho mubona imbere yanyu, umusirikare uyavuga wumvikana muri yo cyangwa se uwayafashe yumvikana avuga yuko ibikorwa byakozwe na Wazalendo na RDC barashe ibisasu byabo bya materiel bikaraswa ku nyubako z'abaturage zigahindurwa gutya umuyonga, aho ibitero byagirwa kuri izi nyubako zigafatwa n'inkongi z'umuriro mpaka inyubako ziye zigahinduka ivu. Kavuga yuko ibi ngibi ari ikigaragaza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa budakunze abaturage. Mvugo ye yamagariye abaturage b'abakongomani kwirinda gukomeza kugira icyizere Wazalendo. Ati abangaba ni muvuga ngo bazabatabara, ni muvuga ko bazababohora, ni muvuga ko bazabaha amahoro, ni muri ibyo barimo kubakorera n'abagome, ariko muri kurengaho mukagambanira icyama cya M23 cyo yita icyama cya nguvu. Ati mwarangiza mukabagambanira kandi ari bo babaha amahoro ngo mwiringiye Wazalendo. Ni murebe ngo nizi nyubako zirimo gushya imbere yanyu. Ayo niyo magambo yumvikana mwijwi ryafashe aya mashusho, bigaragara ko ari umusirikare wa M23, dore ko imbere ye hari undi musoda cyangwa se umusirikare wa M23 inyeshyamba barimo guca muri ako gace bagenda. Ntibizwi neza nimba kwari kugaruka kwabo cyangwa se kwari kugenda, dore ko Wazalendo na FARDC avuga ko birukanye M23 muri ako gace batakikarimo, barangije kukigarurira burundu. Ariko mu mvugo yumvikanye avuga yuko kuba abaturage bashyigikiye Wazalendo bakagambanira M23 ngo nabo ubwabo ntabwo barimo kwireka, nabo ubwabo bari kwigirira nabi, kuko kugambanira M23 ngo ikundi kubitwe n'abataraza kuzungukiramo bari kubihomberamo bitewe n'ibisasu bari kuraswaho. Kuri M23 ngigikorwa cy'ubugambanyi gikorwa n'abaturage ba Kongo mu gushyikira Wazalendo, ni gikorwa kiri koroheza Wazalendo gutuma bagira mu myanya ya M23 bikarangira M23 bayirukankanye. Gusa kuri bamwe babyumvishe bibaje bati none M23 yavugaga kiza ni abaturage ibyiza kebo ikunzwe n'abaturage, abaturage bari kwigambanira bigenze gute? Ese bari kwikeka iki gituma bayigambanira bakiringira Wazalendo kurusha uko bakiringira M23? Isa ikibazo bafitanye na M23 gituma banga gukorana na M23 bakumva ko Wazalendo yagaruka kuhagenzura uko byagenda kose. Gusa biracyabwiye cyane kwemeza nyirizina niba M23 nongera gutegura ikindi gitero kiremereye cyane kugira ngo baze bongere kwisubiza aka gace ka Lumbishi, ariko amakuru akemeza yuko nyine M23 ngizakomeza kurenyera abasivili. Niko Lawrence Kanyuka kuri kutarwe rwa X yose itangaza avuga nkugaragaza neza cyane ko bashyize umutima cyane cyangwa se bashyize ibitekerezo ku bijyanye no kurinda ibice bigenzurwa nabo, ndetse na hano FARDC na Wazalendo mbasha kugaba ibitero M23 zakomeza kwakorera ibikorwa by'ubugenzuzi no gukurikirana kugira ngo irinde ubuzima bw'abasivili. Tujye muri Minembwe naho akomeje kuvugwa ibitoroshye. Muri teritwari ya Minembwe ho muri Fizi n'ubundi haravugwa cyane ibitero bikomeje gukorwa na Wazalendo. Minembwe abazalendo ngo bayigezeho. Amashusho yashyizwe ku Karwanda nkanga bivuga ko yafatiwe mu gice cya bide gutera muri Madegu mbonwa muri Minembwe centre. Abasirikali ba Wazalendo na FARDC bagaragaye umwe muri bo afite imbunda ya machine gun iteretswe kuri tripod cyangwa se inkoni zabugeneye gufata imbunda irasa munira nini, bavuga ko ari kurasa ku cyerekezo kirimo Wazalendo kirimo twirwaneho M23 bacha gutera baza imbere. Imbunda yagaragaye irasa mu cyerekezo kinini kandi ku itegeko rya komanda rufite indeba kure Jomea bagaragaza neza cyane ko kuri ngubu Minembwe bayibujije amahoro, aho twirwaneho M23 batorera hose bahazengurutse
ngubu nta ruvugira ifite rwo kuba yakunyabwa igitero bye tunavuga ngo igiye gufata ngo rwisankuku ngiye gufata poezelo bacire birarura byararangiye ngicyo bifuzaga gukora ntago bakikigezeho kuko abazalendo na FARDC barangije kongera gusubira mu myanya myiza yo kugenzura inza zituka mu ndani muri Minembwe gusa mudugudu cyangwa se agasozi karuhi na mavi kakomeje kubira ingorabahizi FARDC hakuno y'umugezi wa Rwiko kuryo kukisubiza bisa naho zagoranye gusa indi midugudu cyangwa se indi misozi mu nakitavi FARDC wazalendo bakemeza ko bayirimo kandi kwigenzura kwabo bikabigaragaza neza cyane ko kuri ubwo FARDC igishake cyose zahita itera igitero kinjira indani muri Minembwe cyangwa se ngo babanze bababaze M23 kwigwa n'iri muri Minembwe gutabona l'enfol bajya babarasa udutero shuma gutyo gusa kugeza ubwo abari indani muri Minembwe bazamanika amaboko kugira ngo barebe ko bavamo bakajya hanze y'agace kagoswe na FARDC. Kuri ngubu rero biracyagoranye cyane kwemeza ikiraza gukurikira anga muri Minembwe nimba FARDC irakora intambara ipanuye indani muri Minembwe ikajya kuvanamo twirwa na M23 cyangwa se niba rakomeza kugota cyangwa nimba M23 yakoresha ibitero byabo bya drone n'abasikari baturutse inyuma bagangana na FARDC kugira ngo iyi Minembwe itagwa mu maboko ya FARDC. Amasari imbere ni cyahatse turakomeza kugenda tubikurikirana. Tugaruke muri Rwanda warugiye kuvuza ubuhuha ngaho da ubugizi bwa nabi bwitwaje intwaro bwaje guhita bukumirwa bikumiwe n'itsinda rya FM23 mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 28 icyateki 29 Kamena na 26 ikibirizi ngace ka Rutsuru. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga iki gikorwa cyabaye hagana saa 8 z'amanywa mu gace ka Rutsuru agace ka Kibirizi. Abantu bitwaje intwaro bivuga ko bagerageje kwinjira muri ako gace mbere yuko abaturage babona bagatabaza ingabo za M23. Nyuma ya ingabo za FM23 zimaze kubimenyeshwa zahise zitabara zirasa amasasu yo kuburira kugira ngo abagizi ba nabi bahunge. Bahuye n'iki kibazo rero abakekwaho kuba abajura bahise bahunga batabashije gukora icyari cyabazanye. Amakuru amwe abivuga uwo makuru y'abaturage nibwo ari kujya hanze akavuga yuko bungubu babonye ubutabazi ututse mu gice cya Mitanda barimo gutekereza ko umwanzi ariho yahungiye. Barakeka kandi ingabo ziri ku butaka zigatabara vuba mu gihe cyose ngo gikekwa ko babatewe n'ibyago bakavuga ati dukeneye ko FARDC yaza bugufi bwa M23 yaza bugufi bwacu. Mu mezi menshi Kibirizi imaze guhura n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri hafi y'umujyi. Abaturage barashima uburyo ingabo za M23 zinjira vuba zigatabara nkuko babivuga bakaburizamo uburyo bwose bwo kugerageza kwigura kana gace. Barasaba kandi ko inzego z'umutekano zongerwa mw'imbaraga kugira ngo zirusheho kurinda abaturage batuye muri ako gace ka Kibirizi.